Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangiphosta ivideo kule channel wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena kwivideo uyayibuka sikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni uKhulani Shabangu oyiphoyisa oneminyaka ewu-29 osebenzela-ke esiteshini sase-Focus-ke. Udaba oluvelayo ngaye ekuthiwa-ke insizwa-ke idlulile emhlabeni, ekuthiwa-ke idutshuliwe laphaya eLilydale Trust khona-ke le eMpumalanga, ekuthiwa-ke ubekade esendaweni-ke laphaya yokugunda amakhanda ekhona-ke laphana-ke eLilydale Trust eMpumalanga. Kuthiwa-ke kube kusengena-ke abalisa abebehlomeke beyizingovolo bafike babalalisa phansi babaphuca-ke ama-cellphone, kwathi-ke yena bamphoqa ukuba-ke bamgumule izinto ebeyigqokile, bathatha-ke nokhiye wemoto yakhe. Kuthiwa-ke bathe mabephuma insizwa-ke le yazama ukuthi-ke ivuke ibajahe, kuthiwa-ke babe sebeyidubula kwaphela kanjalo ngaye. Lesigameko senzeke laphaya eMpumalanga-ke eLilydale Trust la okugundwa khona-ke amakhanda laphaya endaweni-ke yaseMpumalanga eLilydale Trust-ke. Isona sigameko esibuhlungu esenzekile-ke kulona-ke futhi-ke usuku lwanamhlanje-ke. Like ivideo-ke, usubscribe kwi-channel. Mina nawe la kwi-Trend TV ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke indaba eyitrendayo usuku nosuku, esithemba ukuthi-ke uzoyithola-ke i-justice umfo kaShabangu. I-NIU sithembe ukuthi-ke izobabamba kungekudala. Ngibizana kwivideo elandelayo.